Pemirsa Ubud pindah ke wewidangan pariwisata sani pacang sayan akeh krauhin oleh wisatawan ringgalah pungkuran nganggen kendaraan listrik. Desa Padang Tegal kesarengin PLN taler nyokong transformasi transportasi saking energi fosil mewah antuk ngewigunayang energi terbarukan inucap. Manajer PLN UP3 Bali Timur Agung Wibowo kesarengin JM PT Tri Energi Berkarya Sony Arifin Mausang Pemprov Bali miwah TMF mendalang program Smart Ubud. Program inucap wantah transportasi umum sani nganggen energi terbarukan. Kawedarang taler PLN menjantan dahat nyokong program transformasi transportasi nuju zero emission. Nyoman Sunarya saking Dishub Provinsi Bali Mausang ring sajoning nyiagayang SPKLU puniki Mangke Forest nyokong pariwisata Ubud dados kawasan strategis ulapan. Bendesa adat Padang Tegal Made Parmite taler ngewawahin desa adat nyokong ring kuentenan transformasi transportasi saking energi fosil ke energi terbarukan inucap. Ring SPKLU puniki kekantenang sideng wantu krame miwah para wisatawan sanerau ka Ubud sani nganggen mobil listrik. Bisnis Bali nguningayang.